separuh ngindang boleh jauh saya hadir dia bekemi marah niki jangan dia tuan guru tidak dia jauh lah aran separuh jamaah dimintiur doang sekek tuan guru iya milu gedak anuah bedait kan tuan guru samun gedekang nonde coba ke rapetan sangka Nabi maneka Allah Ta'ala dalam Quran asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum bisa jadi apa samun dek demenang lalu no kadang-kadang ia jadi sholah nih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali wal aql wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dane-dane al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dewe hormati, para pengelisir agama, pengelisir masyarakat yang dewe hormati, panitia pengajian, panitia majelis taklim juga yang dewe hormati, nenek, mami, kaki, sanak bijanakan, meme, bapa, ina ama hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, keluarga kerabat jamaah sahabat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apura sedurung tiangan durang tausiah dalam rangka pengajian silaturahmi bian-bian jeluniki tiang iring awali dengan tiang iring aturang syukur jaka Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa bian-bian dinuniki tiang pelunggu senamian masih dijanin umur, moga-mogi umur tiang pelunggu adik satrombo insyaallah subhanahu wa ta'ala, amin. Dijanin dari pelunggu senamian, tiang pelunggu senamian sehat, segar, bugar, taufik, hidayah, inayah, terlimpahang tiba tiang pelunggu senamian, sehingga jeloniki baun tiang ering bertatap muka bersilaturahmi. Kali sekali alhamdulillah syukur. Sakedua tiang ering pelungguh senamian, hadirin hadirat, aturang selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ia langan tiang iring bersyukur cemoh laluk sak tepiak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa seorang nabi, pada saat matur li Allah Ta'ala laik arak dait kaji laik kitab saktijan dewek niki Allah si belum kudu kaji arak umat sak paling mulia meniki modelen nunasang umat saya ni kaya Allah naya umat Nabi Muhammad manik Allah Ta'ala ampurai Allah kaji nunas tekaji jariang gamak kaji jari umat Nabi Muhammad. Nabi melet tepiak jari umat Nabi Muhammad. Dewek pelonggoh tiang pelonggoh sampun tenunas piak jari umat Nabi Muhammad. Sampun dek tuah selung-selung di janji Allah Ta'ala. Berarti ini nikmat yang luar biasa. Tersyukur. Kedua, ia langan tiang pelonggoh nunas li Allah Ta'ala moga-mogi adik saya langan gapai jauh syafaat era di juru kiamat. Amin. Serta mudah-mudahan ia langan tampunam dosa salat yang pelonggoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iring tiang malik bau bersilaturahmi sesampun 3 bulan sasampun liwat ya tiang iring pelungguh bersilaturahmi di tahun ini pada hari yang sangat mulia. Sungguh tepat lamun jelo niki tentar ang pengajian mengingat hari niki adalah narak jelo sak muliaan selain isi jelo Jumat di dalam seminggu. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam manik Rasulullah. Sesungguhnya hari Jumat nika jam asnamian sayyidul ayyam, pimpinan penghulu selapu jelo sak pitu niki sak jari ketuan sak jari pemimpin adalah jelo Jumat. Mun dengan jari pemimpin jelas lebih mulia daripada yang dipimpin. Andai tak bicara pemimpin dait rakyat jamaah nentu pemimpin kepala desa, bupati dan selanjutnya niki lebih mulia daripada yang dipimpin yang pelungguh rakyat. Andai tak bicara gaji jamaah, embe belian gajin presiden dait gajin lalu boyak ongkos ngomong ya. Sekali nyoret doang tanda tangan jamaah presiden tiang pelungguh pira bulan jaga lalu harian aku tuang jamaah tanggih. Nah, berarti lamun jelo niki pemimpin oleh selap jelo berarti ya paling mulia. Wahijul fuqara manik Nabi jelo Jumat niki ya tok berhaji dengan sak jeleng sak miskin jamaah sekalian. Sak ndek narak isinya ongkos kapal. Beratong-ratong ojok luang balo ongkos ndek bedui. Nah lagu jelo Jumat niki ya jari hajin. Ndek jak dijari tuan bapak haji, ibu haji, lagu pahalan haji. Sak Jumat sak 2 rakaat niki jamaah pahalan haji di janji Allah Subhanahu wa taala. Sangka sungguh tepat, cocok ngati laik arak sekik dengan
yang tidak asing ceritanya di yang pelungguh bepasangan atau beraran aran Maisarah. Ya mama searan Maisarah niki. Budak pembantu anak kakon Siti Hadijah. Sebinian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun liwat li sekek kubur. Nah, kemudian bersalam. Ranjak sunat jamaah lamun tetama dijebak kubur. Adik ke bersalam. Sampun bersalam jam bini. Nabi basen. Kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Garis sekali. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salapun wa nahnu lakum tabaun. No yo ni dengan bersalam jamaah lamun dah tama di pelawangan kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera li sida sakjari penduduk kubur. Antum lana salapun sida pada berjulun wa nahnu lakum tabaun. Nah kami pada nejak lema jak menyusul murian. Nah ia si bersalam Maisarah ini. Dimin tutuk doang ini bersalam sugun suara oleh kubur. Ya ahlad dunia, wahai penghuni dunia, penduduk dunia. Tuba lakum, bahagia di sini. Kembali tuhiju nabi kulli syahrin arba'a marratin, mau sida gawe haji 4 kali dalam sebulan. Aina no hiju? Haji berempe bunin. Al Jumat. Jum. Nah, jam asangka melihat dajak Mekah jam ini. Melihat di lomba haji. Arak kepeng deh. Kesemen desak melihat. Adil nenek jamaah. Ndek jak nara isi tongkos kapal jak lalu tanggih. Jumat langan tiang iring tekican pahala haji lebih malik jamaah sampun margiang ibadah haji mu tetap jalanang Jumat sekali dalam seminggu 4 kali sebulan berarti akan menjadi tambahan pahala haji. Alhamdulillah. Wa idul masakin jelo Jumat ia tahun hari raya dengan sak miskin-miskin. Kembe lantaran lamun jelo hari raya jamaah tesunatan tekadu pakaian baru. Pakaian lamun jelo Jumat tesunatan tekadu pakaian putih dak kanjak lotoh pokok bersih. Lagut lamun hari raya aja pokok baru dak sak cap jaran. Pokok baru dah kancap kuda nu. Nah lagu makin aku ndek sementak hari raya. Nah ni kembek ndarak sikit beli sandal, ndarak sikit beli jilbab, ndarak sikit beli kecopong. Wa idul masakin ia jadi hari raya dengan sak miskin manak Nabi. Sangka makin dekat sandek nara isi ta berpakaian jamaah sak baru lagu menjelo Jumaat ya kandek seranah teberdua pakaian baru doang. Nunasa? Namun jelo Jumaat one margi yang sonat Jumaat jamaah selapu berkuaca baru. Selapu bertangkong baru. Marak dikit ndek nak jadi masalah dekat lotoh ndek. Nah lagu lamun di hari raya aja beridap de kecewa jamaah tanggih. Dia gerena. Batur bajang jak sila. Namun kelambi sakwan kadu laik li jelo hari raya sak laik iya yang kadu mangkin jak
benim berong bila taklid masjid jamaah. Nabi Musa luaran taek laik di gunung, datang di atas niki jamaah, selungjak duit manusia di atas gunung niki, aneh keduit manusia dekat deh. Muarab muntakenin si Nabi Musa, apa jak porok ete sini? Oh tiang ibadah Nabi Musa. Lantaran lamun dik tahu tiang sak rame-rame dek tiang ini khusuk sembah nenek. Muk tiang lite beruzlah tafakkur di atas gunung niki. Seberembe wah ngone teh. Baru tiang 70 tahun. 70 tahun non stop ibadah jamaah, hanya yang dipikirkan adalah Allah. Pira? 70. Sak hadir sarauh niki rata-rata sampun berusia 70. Sekek dua sak berumur 70 sak hadir niki. Di bawah 60 ya sak duian makin niki. 70 tahun kemudian ibadah di atas gunung. Ara apa jadi sangu nih? Dek tiang cara jauh sangu Nabi Musa. Lamun ara daun lemes di atas gunung niki ya, wat yang bau tiang teki ia tiang periap ya jadi sangun tiang. Insyaallah. Lagu umbe tu boya air teh. Apa si enginem kandara ruan sumur li tawak ni darak mata air, lamun hujan jak mau kajinginem, lamun dek hujan jan dek kajuah nginem. Masya Allah, coba luar biasa. Muniki jadi sangun puasa jamaah tangkih. Andainya ite berbuka sidun ketujuh, tenyau risik madeng, pada tiang jar ane pada puasa bekamu. Niki jamaah dedaun jadi sangun nginem, lamun narak hujan nampuk mau nginem. Berarti sebalit-balit jak silan dek nuah nginem. Menepuk dada Nabi Musa. Lega pekayunan Nabi Musa lantaran isi sak tepati isi kaum marak niki. Dek bina marak dan tuan guru. Mau kangen tuan guru? Kangen tuan guru? Harap boleh juang terbantal. Ndek iya dan dengan kangen tuan guru, lagu tuan guru merasa bahagia. Nabi bila arak masalah ilmu saan sampeang mu entah malang entah niki tegawe la lega pekayunan. Aja muka ya jalanan dan sak badai piran lega. Wahai Musa manik Allah Taala. Munasa bengak luar biasa kerja kebengak. Kembek 70 tahun panjang pelungguh niki di atas gunung niki beribadah sembah pelungguh. Berembebain tanda kajak balas ya Allah. Bengak sekali bengak kali. Perlu nek ketahuan. Arak sekek dengan atau umat lamun tepat tahun sembahyang di sekek jeluh. Arak 2 rakaat doang. Masih lebih afdal dari kau mesa ibadah selama 70 tahun. Nunasang jelona piniki jelo Jumat. Nah sangka Jumat sak baru pira rakaat sik di Jumat jamaah? Pira? Orang tiang 4. 2 rakaat. Lebih afdal daripada 70 tahun kaum Nabi Musa non stop siang malam beribadah ya Allah Taala. Alhamdulillah.
wajib yang hari bersyukur jamaah. Nusik kelebihan keuntungan dengan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, kemudian jamaah nunasang Nabi Musa kaji tunas ya Allah kaji jelojum ndek kanggo Nabi Muhammad wah kebeng nun. Jadi sesuai Nabi sak paling mulia Nabi Muhammad jelo sak paling mulia jelojum cocok be sak paling mulia tebeng Nabi Muhammad. Lamun jelo ming namun kaji ya Allah be jelo Sabtu wah kamu je sangka dengan Yahudi lai hari besar jamaah di dalam agama adalah hari Sabtu. Kaji nunasang lamun jelo minggu Nabi Isa wah kebeng. Ya ampun dengan Kristen jamaah berjumat jelo minggu jok gereja tangkit. Lamun jelo Senin ya Allah Nabi Ibrahim wah kebeng. Jadi hari besar. Lamun jelo Selasa Nabi Zakaria. Rebo Nabi Yahya. Jelo Kemis Nabi Adam. Jelo Jumat sangka iya Muhammad. Ane dek narak dang eta melet kamu jak iya wah dia jelo Sabtu. Nah dewek pelunggus namian dicani jelo dan Jumat salat Jumat sak 2 rakaat baru niki lain dari yang lain. Kembiampot yang matur kena lain dari yang lain. Saya ingat lamun sembahyang fardu sak lain dengan sak jari imam lamun berniat Allahu Akbar ku sembahyang fardu isya 4 rakaat jari imam mau pahala jari imam. Lagu ande nendek berniat jari imam sah sembahyang lagu trek yang sembahyang mesa-mesa. Nah lagu lamun di Jumaat ya jamaah tanggih lamun nendek berniat kena aku jari imam ku sembahyang per Jumat 2 rakaat jari imam ndek nesah sembahyang. Nah nutuk istimewaan lantaran narak telu jamaah lagi nggih tau ensak dengan wajib niatang diri jari imam. Pertama sembahyang Jumat meratut yang sak baru. Kedua sembahyang muadah. Embe kena sembahyang muadah sampun baru munggah atau salat zuhur muktadait dengan berjamaah sembahyang zuhur dakak tuah Allahu Akbar ku sembahyang perlu zuhur 4 rakaat perlu imam karena Allah. Nah niki ya kena muadah wah de sembahyang baru mesak-mesak lagu muntadait dengan sembahyang berjamaah sunat adik kemiri sembahyang dapiaran sembahyang muadah lagu warak sekali dendek bare nutuk malik datang sembahyang malik nutuk tadait dengan berjamaah wah sembahyang dek bau niki sekali entah kanggo tulang jamaah dan sunat. Lagu Nabi syarat lamun dia berjamaah. Lamun sampun baru solat zuhur lik gedeng datang masjid malik solat zuhur ndak ara istilah sembahyang muadah ngulang lamun tendek berjamaah. Nah anden dengan jari imam sembahyang muadah jamaah. Nah baru sampun sembahyang zuhur nyalat zuhur lik gedeng datang lik masjid yuk dengan kembali melengur-lengur pelinggih tantos ustaz ya tengeri berzuhur niki wah kejak berzuhur baru nah yang berjamaah makin wajib berniat Allahu Akbar ku sembahyang perdu zuhur jari imam lamun ndek kena jari imam ndek nesah sembahyang kembe lantaran syarat ampuk nesah sembahyang dengan jari imam lamun sembahyang muadah adik niatang diri jari imam lamun dek niatang jari imam trek yang sembahyang mesak-mesak lamun sembahyang mesak-mesak ngulang ndek dan sunatan Jumaat berjamaah lamun niatang diri jari imam
imam trek yang berjamaah ande nendek niatang dari jadi imam trek yang sembahyang mesak-mesak arak cerita dengan berjumat mesak-mesak arak nah sak model-model marak niki jamaah tanggih lamun tendek kirang ngaji jak kadang-kadang sak berat iya mau tanggap deang merasa niki kadang-kadang sak deang jak iya ini tanggap berat baca surat baca ayat dek embani jari imam lantaran dek narak dek tahu baca surat dek kembek baca surat dan kembek lagu arah jamaah tiang dikilik timu sembahyang berjamaah perak bila dengan sak girang jari imam ndek tayak ya sakit sak hadir niki jamaah ndek narak biasa jari imam sidah burung sembahyang aku tersuruh je pelinggih ara angkulik lamun aku tersuruh pelinggih ndek mbawi si seket tersurut muri nah mu arak sikit mun topong si batu dekatil tolik mimbar penganjang tak ada lagu iya doang mun pikiran enggak mun dait suratul ikhlas Allahu akbar sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jari imam karena Allah Allahu akbar Fatihah jadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar rabbighfirli ya dong pikiran kanggo dapat baca suratul ikhlas nani rekat kedua Allahu akbar nah lagu iya doang mempikiran mulik sujud kedua jamaah haruh ila unin iya benar andek sah sembahyang batu unin mun nyeleder sugun langan mimbar kemai angan mau narik makmum sujud sila. Nah piunin makmum niki uninangan tumbeng sak tebekek sujud menilalu kengone. Dan tahu imam wan tak sujud. Untung mau angan makmum salik papah murid imam mum bedore marak niki. Lah telang imam berjamaah muni. Ni tahu kunin to di pagar jembatan di sedorong nunggang yer wane sak suruh jadi imam muni. Nah padahal ande none Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar balai rakaat kedua qul huwallahu ahad kanggo kemelo nek kanggo. Jadi imam tarawih enggan tadai teh iya doanya ke tutuk jamaah di witri kul wallahu ahad Allahus samad kanggo tawan dek engkem belo dek kanggo dendek teberayat doang kanggo lagu sisa dek wah ngaji ya perlu lalu wajib lalu saran saya itu dek ngaji tuan guru mbe agak mele ditajah bete si tuan guru separuh ngindang boleh jauh saya hadir dia bekemi marah niki jangan dia tuan guru tidak dia jauh lah aran separuh jamaah dimintiur doang sekek tuan guru iya milu gedak anuah bedait kan tuan guru samung gedekang nonde coba ke rapetan sangka nabi manika Allah taala dalam Quran asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi apa samun dek demenang lalu no kadang-kadang ia jadi solah di ide tetun dek
Jamaah bini kadang-kadang berdoain menantu mama taring sak ndek pada ruan ki ngesanak dit keganteng kanjen samare dek berdoa lalu nila dek berdoa jengek dek nuah bekaca marak ruan gagah kongkok telo gamak ruan aran sisa anak kemputek mu menantun birang parang marak gagah kongkok lemak kadang-kadang menantu sak de sangat taluk si dibenci ni iya ya solah ande nina penantu ni ya doang jadi raos bercerita di menara dengan itu datang tanggih sindek kanggo lalu menantu sak dina lemak kadang-kadang iya tok de berselanggah mati mun saran dek demen dendek santaran lalu jamaah tanggih dendek sak bakat di kisah tuan nama taran jamaah dek demen drasi dek nuah tahu rasan aku tiur-tiur doang terasi dek gemes apalagi ngakan ni sangka senina tuan amat mempiak sambal jamaah dua doang potongan sambal arak sambal sak sia doang dari sebia sambal lengkap ni kejak sambal ni nak namun sekali lalu makan senina tuan amat apa lalu makan ane barang mensidanya apa hajat telik cobek tau sambal wow Allah menyapah jamaah salah tipa iman samban sa berterasi mecak lah ya nanti nak Muhammad ni jak berarti selain lana lamun ia piang diri samban jak kesolah rasa aku jak pahit doang dari panas mungkah tercolet jamaah marak dengan sak mamak cara laik nom menolak menurut mungkin tak sih teman wah tahu konsentrasi sok tersebut rahasia menu meri jamaah pada sok nulai nak Muhammad polak ni sih datang sini nyerak kenane aja polak ya apa aja kena ada tuan amat ni nin tan tuah lalu makan ngadang lelah muksi ulit-ulit milih polakan kamu hianat selama ni yo angkat kembek lamun kamu piang diri sampan kesolah rasen lamun aku paik doang di panas rasen kan ja iya rasen sampan sak pedrasi tuan amat unin teduk nane jak piran-piran ne piak sampan ndak lupa kalau ngajar cemoh senina molah ke kuat sampan ane aja. Mula aja dua doang potongan sampan ya. Nah sekali waktu mon terseduhan kopi jamaah. Di mana terlepasang si senina pun tebi nak mat apa sudah dikasih acan itu kopinya. Lah kopi mendeterasi jamaah. No, sangka mula Nabi sandek dan menang kadang-kadang ya jadi solah di itu sangka sila ngaji jamaah sai tuan guru sai ustaz hadir ketelu jamaah tahu sak wajib berniat dengan jari imam sembahyang jamak takdim karena hujan. Mula dengan sembahyang jamak kasar ni kilik dengan sak lalu musafir. Lagu dakak tendek lalu musafir arak tok kanggo dengan jamak sembahyang. Nabi kena jamak pesopok waktu. Nah. Mula ya tegawe ya mangkin zohor lagu baris di asar tok tegawe ya sekali-kali ndek reken kada kanggo jamak takhiraran. Nah lagu asar adik sandek susah sembahyang asar baris mangkin sembahyang selesai sembahyang zuhur langsung Allahu Akbar sembahyang asar jamak takdimaran kanggo li sai pada umumnya li dengan sak musafir lagu arak don tekanggo ampiran
dekat ndek musafir lagu ya lalu berjamaah tahu gedeng balik langgar jauh oleh masjid anden ya hujan jamaah kanggo niki berembe kebelek hujan anden tak liwat mun tendek bepayung basah pakaian. Misalnya ke di madrasah tuan guru lalu Adam ya udah berangkat jok niki anden beli hujan dendek teberoyong basah tuan dek. Nah, makin diminta datang masjid maghrib jamaah hujan beli ganggas tadi aneh sembahyang maghrib kanggo teniki dimin selesai sembahyang maghrib langsung sembahyang isya jamak takdim karena hujan boleh lagu napi syarat pertama dek berjamaah kedua ulik sak lalu berjamaah jauh tahu balin gedeng. Nah mungkin anden terjadi imam wajib niatang diri ku sembahyang perdu maghrib jari imam karena Allah. Lamun ndek niatang diri jadi imam ndek nesah sembahyang kebe. Lantaran lamun ndek niatang diri jadi imam trek dengan sembahyang mesak-mesak. Jamak takdim lamun tak sembahyang mesak-mesak dakak berembe-rembe kebeli hujan ndek kanggo. Lamun tak berjamaah nah lagu sembahyang mesak-mesak ndek trek yang berarti jamaah tanggi. Nah iya ampun jamak takdim karena hujan boleh dengan sak jadi imam wajib niatang diri jadi imam. Pada jamaah. Nah pisaratan. Aroh masih jua deman jak lalu haji ndek. Aroh lakat sandek mat tuan guru sila bejulu anden sak tajah tebarak leman tahu sangat nasib besar baru terbang kemudian adik sandek susah sembahyang asar nah tolik bil tu sembahyang zuhur sekaligus sembahyang asar. Nah lain laun di atas kapal kadang-kadang dek sembahyang tok sembahyang maghrib di datang jidah. Tapi syarat pertama berniat ku sembahyang padu maghrib jamak kerja isya jadi imam lamun jadi makmum ja biasa ku sembahyang padu maghrib jamak kerja isya jadi mak. Nah, pertama niki syarat pirantok dengan berniat kanggo waktu saat takbiratul ihram Allahu akbar tutuk berniat niat penjamak. Lagu mun tendek misal ane ndek cara kena sembahyang apa jamak kancai pokok ndek man sembahi salam di sembahyang saat pertama baru maghrib kancai ndek man salam di sembahyang maghrib kanggo berniat pokok ndek man salam dah kali setengah dengan sembahyang. Pedas. Kedua dek bertartib embe kena bertartib pejulu maghrib julu ampok sembahyang isya anden zuhur asar julu baru ya maghrib julu ampun no tanggih aran dia pasangan no zuhur asar maghrib isya subuh ya terjamak ndek kanggo tekasar ndek kanggo. Keempat mualat. Nabi kena mualat berturut-turut di minus salam sembahyang saat pertama dendek paya zikir rendah ketemu julu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duduk kamat Allahu akbar ku sembahyang perdu isya jadi imam karena Allah. Ndek tak kena jamak uwah tonek berniat kena jamak ndek temalik berniat kena jamak lamun lik sembahyang isya jamak ndek jamak lagu jamak pedas. Nah telu jadi tok wajib dengan berniat jadi imam. Nah lik sembahyang pijak niki mun berjamaah ndek wajib niatang diri ni imam adik sak kena jadi imam lagu lamun ndek niatang diri jadi imam reken sembahyang mesak-mesak ndek mau pahala jamaah pedas jamaah tang ya
keri seberat keri 12 menit. Karena niki wang guys setengah 6 jamaah baru mulai setengah 5. Anggai sejam wah jamaah. Ampo jamaah bini lagu. Beloan. Ngonean. Nah, jamaah bini. Ampo beloan ngonean. Ketebau ketuan menjamaah bini jamaah tadi. Soroh sekangguk doang niki ampo beloan ngonean niki ara metaken alias beketuan nunasan karena niki merupakan fardu ain sak wajib yang iring wikanan nggih dakak nendek terjadi atau lamun ande kata terjadi lagu ilmu ya sak wajib jamaah. Nabi hukum jamaah bini sak haid baca Quran li HP karena arak seke ustad bebasa haram mendengan ayat baca Quran walaupun di HP munasan. Terlepas jamaah. Pelinggih baca di tembok kenuh, tolik papan jaga papan pengumuman pok nar ayat Quran. Mu dapa le kenu ayat Quran iki dek cara tele atau di HP tetap hukumnya haram. Dan kanggo orang saya diapit tak molah-molah marah kiki pada kena dengan apal masih dengan kanggo kecuali lamun teniatang jari zikir atau doa. Lamun tiap mandi wajib jamaah sunat baca bismillah sendek teman mandi Bismillah ni ayat Quran tapi ndek ayat Quran. Lamun terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Dek teman mandi berarti masih tanggung junub. Mu terbaca ayat Quran haram hukum padahal ya sunat tang piran tok sunat jamaah niat tang ngejari doa atau zikir. Niatan jadi zikir atau doa. Lagu ayat Quran sak paut tepiak jadi doa, paut tepiak jadi zikir. Nah, marak sak baru niki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Sampai aran zikir sebut pasangan Allah. Pokok tersebut pasangan Allah ya teparan aranzi Bismillah zikir, Alhamdulillah zikir, Inna lillah zikir, Sami Allah zikir, Allahu Akbar zikir. Memparan jaga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya doang aran zikir. Lamun secara rinci tahlilaran, lamun subhanallah tasbiharan, innalillah istirja'aran jamaah, la haula wala quwata illa billah au qalah yaran, Allahu akbar takbiraran jamaah tanggih, alhamdulillah tahmid yaran. Lagu lamun tepesopok jadi sekek jak zikir doang aran selaku pokok tersebut aran nenek pasangan teman kan si nenek duit tak sebut aran nenek dendek kurang 300 kali dalam sejelus malam terzikir. Bila kali terzikir jamaah bini dan
lamun sak di luar sembahyang ja la ilaha illallah la ilaha illallah. Kadang-kadang ko jamaah bini lalu nyiwa endek baca la ilaha illallah zikir. Tertunde. Nah lagu tok paling luwek zikir ja jamaah laki bini li dalam sembahyang. Sangka lamun tekerang sembahyang jak melebihi 300 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sebut. Bismillah kabiran walhamdulillah. Nah niki kan Allah, nama Allah doang jemaah. Terus Allahu Akbar. Diminta i'tidal sami Allah. Malik tentu nak sujud Allahu Akbar. Diminta selesai sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pira kali terzikir jam asnamian alhamdulillah. Nah makin diminta bismillahirrahmanirrahim. Angan nangi diri terbaca zikir terus tersebut sebak. Lagu lamun tendek niatang jadi zikir jadi maksunatang baca bismillah haram, hukumnya tidak boleh. Padahal bismillah niki ndek cara baca ya di Quran, ndek cara kita ya di kertas mau napa lah. Igoyun tesak tele elalo jamaah mbin terbaca, mbin tertele eli HP tepat marak bahasa ustaz niki. Yang penting intinya membaca Quran dengan sak meniki ndek kanggo nggih. Kecuali ternyata merasa baru niki jadi zikir. Berbeda pedas ya ini. Nomor 2. Napi hukum dengan nina. Nah, baru jak dengan bini, nanti jak dengan nina. Sak baru jak napi hukum jamaah bini. Nah, makin jak lain masalah dua niki. Napi hukum dengan nina. Berarti ini kaitan di jamaah bini doang usul sak dua niki. Nabi hukum dengan nina tersuruh merari si semama. Tersuruh merari si semama. Haram pati elamun dek seang ya. Berarti ya suruh dengan gawe maksiat nih kejamatan nggih. Lalu bene merari. Semama niki lek Malaysia ni 6 tahun. Naruan semama di Malaysia ni jadi tahu niki. Lek Malaysia ia sakit. Apakah unin sak besuruh ni ke jatuh talak atau nabi? Dek jatuh talak. Saya ingat dek iya ni dengan berseang. Sakala menarak dengan berseang teh, alo merari Jauh ni dengan berseang. Nah, napi lagi dengan nina sakirang lalu berlaku. Harap dengan nina berlaku berseang. Dengan nina dengan nina akal narak sekek, dengan mama akal siwa. Nasin sak siwa akal dengan mama, ia pun kanggon jadi imam baik makmum laki maupun bini. Ia pun wajib berjumaat, ia pun dengan mama jadi nabi. Dengan mama kang ia wajib lalu perang sabit, dengan mama tegen seang. Namun dengan ini karena akalnya hanya satu sepinter-pinter lagu akal narak seke. Dek kanggo jadi imam lamun jamaah lagi jadi makmum. Ndek wajibang berjumat dengan ini ndek wajib lalu perang sabit isin sak nina akalnya hanya satu. Dan tersaduk dengan nina tegen seang, lamun nak dia tegen seang 15 kali seang semama sejeluk. Oh,
lagu isin seakal narak sekek jamaah dek embau ketenggu angan sekedi cak ceang dua ceang telu ceang namun dedek seang kedek de berdua jengek pokok de seang kedek kemana duduk edah ke mau melari ke dengan lain ya pengengonnya berjanda yang kedua 3 tahun dek neman tekan jak berari wajah de seang jamaah canggih patah hatiku jadinya dek keruan dok penyanyi merana berputus asa merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Aneh ya tahu penyanyi tuan guru solah suara yang lain ya. Lain masih yang sak teruna aran wah yang teruna lain. Aneh dia sadut ya. Lagu wah yang mimpi berdaitkan ke Arabik. Saya Arabik deki penyanyi. Tuan guru ni apa? Sidan dia girang penyanyi tu nak tersinggak suara. Au aneh ni dia. Ayam kok kerek-kerek suara dia makin iki jam. Oh lagu sok tiang. Terus penyanyi jak makin iki tiang bani. Kembek lantaran lamun beluan dan tiang penyanyi anyong si menek de dalam bebaru jadi Arasur Rahman kantor Allah Ta'ala jamaah 4 malaikat jadi ponggok kebelik malaikat niki jamaah 2400 ya sayap ande neng kesur oleh toak jaga datang kentok dare misal neng kesur 700 tahun ke ngonek neng kesur baru ndait kentok si wayen kebeli berembe kebeli aras niki wallahu a'lam laum marak niki jamaah tukang ponggok doang marak niki kebeli tahunnya kembe aras niki iya tahun nak selesai era administrasi saya sak berhak tamu surga lagu perlu tersiksa dulu. Saya sak berhak tamu surga lagu dem perlu tersiksa. Saya sak masuk surga dem perlu turus-urus. Saya dengan sak kakali dalam neraka haram ya tulaki ambu ambun surga dodon selesai yang administrasi di kantor ini jamaah. Berembe-rembe kebalik gempa di dunia jamaah. Dah akan 1000 skala Richter dem bau kembe-kembe tadi. Kecuali lamun narak dengan nina di dunia tantang seang di semamen tojak goyang jamaah kembe takut lalu telek ruan dosen dengan nina sak belakok beseang jamaah arak kadis-kadis arak coba kati membe ya sekirang tantang seang mun temu le tependaang jamaah bini senung-senung de tempat ada anu ya unik kesang de inget tok kali nama bener rojok tim mau tayak di gunung segede entun liwat di tete ane tok kali nama ule suruh des selung-selung des yang lamun wah mula milih lagu berembe-rembe tanda nyenye kena sak seang dua seang aneh kebili dengan kedua-dua bebelain namun didik manda sayang dek ini jatuh kalah. Namun napi unin dengan beseang sak ampun jatuh talak aku sayang kamu. Nah, aku lepas ikatan nikah kanja kamu. Nah niki sayang tanggih. Nah lagu lamun marak niki lamun berniat jak makin berniat diri berseang jak jatuh talak lantaran tepara naran lapas kinayah pada maratan ala ule dek tuah kena seang lamun te berniat waktu sak kena ala ule seang niat berseang jak jatuh lamun dek jak dek
Pada jamaah. Tak semai bayar dari jamaah tadi. Tak sejam kau nak tangiring bianan di tambah ini udah datang sudah dari jamaah tadi. Tunas ampura tanggi mudah-mudahan searah manfaat nadu yang niki. Nah, mulai bulan Sakmurian makin Jumadil akhir Rajab Sa'ban. Nah, mudah tapi doa umur pedai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi nuri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antar rahmanur rahimin waghfir lana innaka antal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Surah Al-Fatihah. Iya kenal. Ampura kurang lebih Rasulullah maaf ibu maaf matur dan biasih atas dan kayunang atur dewek niki oleh awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.